clear tu te chi bai ule vo in ni somni le pathum thlariat sang ni le somni pakhata LR Vision news update kan nei ang te clear howin ilongai thaleng u ma saberatan vo in ni somni le pathum thlariat sang ni le somni le pakhat chawmalam dar som pakhat khan DC conference hall CC lal chuang kima chairman SVEEP core committee district election officer ni bokovin systematic voter education and electoral participation SVEEP core committee te chu khozol 22 tuichang assembly constituency huam chunga SVEEP nuaya malak dan tur ngai to in an thukhom SVEEP core committee hian DEO hi chairman ni in member te chu champhai IPRO H lalram enga officer social media executive NSS program officer GKC baka khozol khopui chunga MJA member pathum te ni in he meeting hian antel ani malak to na te soi chu ni in malak zel dan tur po an soi ho hal baka DC staff te chuan vo in khan prime minister Louis Rajiv Gandhi pian champualin satpha wana devas mangin in pum khatna thotiam an chamrual ve bok ani that I will work for the emotional oneness and harmony of all the people of India regardless of caste region religion or language I further pledge that I shall resolve all differences among us through dialogue and constitutional means without resorting to violence. SVEEP chungchanga vek hian naktuk tho tran tho le ni chawma dar som le pakhat hian election chungchanga inzirtirna bookmark sem chuana chu DC conference hall nei anidona heta hian khozol town area huam chunga booth level officer te chu tel theu turin ngen le hriat tir anni adot le achuan vo in ni somni le pathum August sang ni le som pakhat vek hian donudar khat khan pusi silal chuang kima deputy commissioner khozol district chuan khozol district huam chunga national highway number 6 na thok tu D tarnat an nei te soipuin meeting anei pui le a khozol district borsa pusi silal chuang kima chuan national highway contractor te chu tho puya somin national highway number 6 chu khozol district le Mizoram tana kong pui poimo tak ani awangin na tha le chen fak om nu chia tur le ahun taka zo thei tur a mala turin acha a pui an ngai na a pui turin le district administration chu a in pei rang ti a soibok ani khozol DC chuan kong lei wanga leivung tam tak om thinin abul naya huan loram nei tu tetan har sanna asiam thei ti soin leivung chu apaina mun tur mu mal taka ruata chung muna te chau chuan pai thin turin contractor te chu a hriat tira corporate responsibility nga chhuwa to na lom thu soin mi pui le khotlang ta na thil tha le tangkai nu chia tura luang chuak zui zel turin asom zui bok ani all district chunga national highway number 6 kong lai na hi package li a then ni in hi contractor palin an thok meka selling trudul te package 4 hi KM som pasari le point zale somruk athui chu anuksa project private limited in thokin tuna hian na 41.69% zo to ania
contract agreement a in ziak kai a hun bi ma zela an na tho hi akalmek ani dulte tru champhai package 1 ri zero athui lai na chu Dariwell Buildtech Limited in Kumin Zone thatop atangkhan an thok tana nakum December ni somni palia zo mantura ruwa man niin na zongzong atanga chut a 5.17% an thok zo to ani hian champhai package 2 KM som pani 50 a sei chu mes mai construction private limited in an thok tran to a dulte tu champhai package 3 KM som ni le paruk point 780 a sei chu Sri Balaji construction company in June ni som ni le panga atanga thok tranin tuna hian 1.84 to ania contractor te chu an hnuaya na thok inner line permit mamo te chu arang thei anga deals sak vek turin acha contractor te po in an na tho meka har sarna liam tham an la tok ri lo ni in an soi ve bok ani voina NHIDCL contractor ten nena meeting a hian pulal ro hlua additional DC competent authority and acquisition PALA office a to voina NHIDCL contractor ten nena meeting a hian pulal ro hlua additional DC le competent authority for land acquisition CALA DC officer office in charge dangte le NHIDCL contractor te IO antel ani tin voin vek hian additional DC khozol pulal ro hlua chuan national highway kong lai meka ram piat chu puilo khua ami te hna a sem chuak trana enga huan lo ram hian ming signin an bank account na mu turte an thun sak ani lo khua ram nei tu te hian VC pass mangin compensation la in cheng nuai somli atanga nuai som inkar an dong hlom tlang puya voin khan serial number 1 atanga na thleng ti felman an tum thu pu lal ro hlua additional DC chun soin puilo rama compensate nan hian sum vaibel che som pakhat le noi ni pek chu an ni don thu asoi ani ole khati jong kha LR Vision atanga news update voin ni som ni le pathum thariat sang ni le som ni pakhat a kan hanti chu le kan thlir ho theite ani